clear tu te chibai le vekule tun tum kan video chuan SSC Police Sub-Inspector SI Hnaruak le SSC JE Hnaruak til theite kan en ho le donani manchoi lovina thlonin form he fill up theya online form fill up danero video shana kanon upload le donani SSC Hnuaya Delhi Police le Central Armed Police Force branch strong Hnuaya Police Sub-Inspector Hnaruak te Hnaruak zathi post sangkha zaria somsari le parukani a mipa le mheichata na dil thei ve ni Delhi Police SIB khi mipa zale pakua aruaka chuta chuanin ex serviceman hotan khanin post som reserve ani mheichiatan post som nga le pathum ombokani CAPF Central Armed Police Force Hnuaya khanin branch strong oma chuta chuan BSF a mipa tan zale pasari mheichatan paruk CISF a male 567 female 63 CRPF a male zasari somriat pariat female somthum ITBP mipa somnga le pali female pakua SSB a mipa somriat le panga meichia panga tichuanin total avai khanin post sangkha zaria somsari le paruk arwakani hlo hi pay level 6 singthum sanga zalia tanga nuai khat singkha sangni le zalin kar ania thiam nangai te chu graduate pass to phochin tan khania dil thei don ani graduate any graduate ta na dil thei don atin final year last semester exam result ngak mek tan po khanin hemi na hi apply thei don ani age limit dil tu chu kum som ni tanga som ni le panga in kar ani turani a STSC tribal tan kum som thum thleng dil thei ani don ani selection process stage 4 thleng om dona stage 1 a hianin online exam paper 1 anianga general reasoning GK qualitative aptitude le English comprehension te hani dona marks som nga thon punga total paper 1 khamak za ni ani dona ni stage 2 a hianin PST PET physical standard test physical efficiency test kha dona chuta chuanin height and chest measurement running long jump high jump shot put kan tiang chi te khani dona ni height a hianin STSC mi patan 162.5 cm anianga chest 77 cm ni angai ni tin meichatan chuan STB ka 154 cm height ni angai ni PET physical efficiency test a hian mipa b ka running 100 meter 16 second 1.6 km running 6.5 minutes chunga tlan thlen turani a long jump b ka khanin 3.65 meter ani dona chance voi thum kan nei dona ni high jump 1.2 meter voi thum chance kan nei dona short put 4.5 meter voi thum chance kan nei dona ni female b ka running 100 meter in 18 second 800 meters in 4 minutes long jump 2.7 meter in 3 chance ka kan nei dona high jump 0.9 meter 3 chance kan nei dona ni short put kha meichi om don lovani stage 3 a hianin online exam paper 2 ni dona English language and comprehension marks zani pu ani dona MCQ vekani dona ni stage 4 anung bera hianin medical exam medical test khom dona ni written exam a hianin NCC certificate holder setan khan bonus mark om dona NCC grade A tan 10 mark NCC grade B tan 6 mark NCC grade C tan 4 mark bonus te kha written exam om dona ni exam center hi Mizoram chuan aizola kan nei ni apply dan tur SSC official website atangin online in apply turani a apply dan tur hi video shanin karon upload le dorani last date of application hi August ni somle panga ani dona tin correction ti thei dona correction ti theina hun hi August ni som paruk le ni som pasaria te ni dona ni SSC junior engineer JE kanti civil mechanical le electrical ruak te en leila JE post Hnaruak zong za thi sangkha zathum somni le pali ani a JE civil mechanical le electrical engineering tatan bik ani donani department sang central PWD central water commission border roads organization BDO MES ministry of ports and waterways kan ti tele department sang te JE na hirwakani advertisement a khatiang post vacancy details khachu kanlo enchiang don nia form kan fill up huna khan kan duna department kha kan select mai donani thiam na ngai te JE deal tur chuanin B degree emo diploma in civil engineering
BE diploma in mechanical or electrical engineering khami thiam na khanei angai donani deal tu chu kumsom thum ayu palo ni turania kaini STSC tan kumsom thum pangayu palo ani turani hlohi pay level 6 sing thum sanga zali atanga nuai khat sin khat sak ni le zali in karani dona tichuan selection process a hianin written exam chau khani dona personal interview don lavani written exam a hianin paper 1 and 2 omanga paper 1 a hian marks 2 hours chunga than turania general intelligence and reasoning 50 marks general awareness 50 marks civil mechanical emo electrical khami technical paper subject kha marks ani donani paper 2 a hianin technical paper tho khanianga marks thum apu donani MCQ vek ani donani exam center hi aizola mizoram chuan aizola kan nei bokani apply dan turhan en leila SSC website atangin online in apply turani a SSC nuaya nadang kan apply thin danang tho khanin registration khati masak phota chumi nuwa chuan online form fill up dan kan tiang tho khanin fill up to mai turani donani form fill up link chu hemi video description a hian ka da e application fee chu STSC tan choi ve lawani last date of application chu August ni somle paruk ani donani correction he ti thei dona correction form correction ti theina hun chu August ni som pasari le som pariata te ani donani